Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesukristo. Aadi na kita han ikanapulo kag 8 nga Domingo han katuigan. Ako Hisonia M. Alvarina, former regent han Daughters of Mary Immaculate International, Santo Niño of Tacloban Circle, Tacloban City. Para hanya na ha gospel power, hawaray-waray. Nagsiring kan Jesus intawo, dida han kadaman. Magturot do, sid nga gad an akon bugto, pakigbahin ha akon, han malon nga iginbilin han amon amay. Binaton ni Jesus ha iya. Hino inaghatag ha akon hin katungod, hin paghukom o pagbahin han malon niyo nga duha. Nga nagpadayon hiya pagsiring ha ira nga tanan. Pagbantay, ngan paglikay kamo, han bisan ano nga kahalot. Kay an matuod nga kinabuhi han tawo, diri la aada han mga butang nga iya gintatag iya. Bisan magkadiano hin kariko niya. Niyan, iginsumat haira ni Jesus ini nga pananglitan. May usa ka tawo nga riko nga may ada uma, nga kinuha hindamo nga abot. Naghunahuna hiya. Waray ko na dapit nga hihimusan han nga tanan nga akon mga abot. Ano ba an akon bubuhaton? Amo ini an akon bubuhaton. Nagsiring hiya ha iya lang ahaw. Gugubon ko an akon mga kamalig, ngan magtitindog ako hin mga durudako. Diin akon hihimuson an akon mga abot, ngan an nga tanan nga akon mga hiagi. Katapos, masiring ako ha akon ngahaw. Palaran ka nga tawo. Naangkon mo na an nga tanan nga mag-upay nga mga butang, nga imo kinahanglan para hindamo nga katuigan. Pahuway na, kaon, inom, ngan paglipay nala. Kundi, nagsiring haiya ang Diyos, lurong ka. Kukuhaon na haimo, an imo kinabuhi, hinigod nga gabi. Niyan, hinuman, in mag-aangkon hini nga tanan nga mga butang, nga imo gintirok, para la haimo kalugaringon. Ngan gintapos ni Jesus hin pagsiring. Masusugad hini, adton mga nagtitirok, hin mga manggad, para la haira kalugaringon. Kundi, diri mga riko, haatubangan han Diyos. An nakakadaot, nga kahakog, nagtitikang ha ilusyon, han pagbuot ha kalugaringon, ngan pagtagbaw ha kalugaringon. Anriko nga tawo ha parabola, diri naabat hin panginahanglan hin pakigupod. Salit, nabubuhi hiya nga bulag hasurok han nga tanan nga binuhat, ngan ha mga igkasitawo. Tungod kay natuo nga an iya material nga kauswagan, resulta han kalugaringon nga mga pangalimbasog. Anriko nga tawo, diri naabat hin karuyag sidngon hin responsibilidad ha Diyos. Tungod kay diri niya kinikilala ang Diyos non nga surok han nga tanan nga mga kapulsanan. Diri liwat hiya naabat hin responsibilidad ha mga kablas ha material nga mga butang, ngan ha mga kakurian nga iya may ibanan, pinaagi han pagpaangbit han iya gintatag iya. Makasurubo, ngan iya la ginhuhuna-huna, amo an iya kalugaringon, ngan an iya kaupayan. Ini nga pag-ugop ha kalugaringon, nagreresulta hindugang nga ilusyon, nga magin agaron han iya kalugaringon nga kapalaran. Husto good nga gintawag hiya han Diyos nga lurong, samtang ginbabag-o niya an iya mga plano, para han kabubuwason nga diri na niya makikita.
Ginoo nga Jesus, hinaot nga permi namon makita ang karikuhan, sugad han tinuod nga kahulugan hito, usa nga bendisyon nga angay namon pasalamatan, gan gamiton hapag bendisyon ha iba. Amen.